Kapitang Enteng! Rumor kayo amin na malalaki! Aglalaban tayo, tapno mamuan no asino talaga tinapigsa kada tayo. Dito entero ang kabildanan! Ay, nay! Kabadong, agawid ka kuman! Di ka mangriribok dito! Ipanag-nagaw! Asakti ka sa siglatan! Yan kapipigsahan dito barangay tayo! Ay, kabadong! Ay, nay! Kita, Ay, nanay! Lamisan na! Kita, may salang kuktar ka, matumban. Kita, Ay! Ay, nay! Guston ko nakmay! Kaya't mo ta mga yabak iti barangay tanaw! Awan ka buteng ka! Oraya sino pa'y data! Hindi kag panawa, idarom kan! Awan di ka buteng ka kung nalang arudain! Oray pa'y ni Kapitan Enteng Bateng-teng! Aniya! Mayat! Siya ka ti kabuteng dagiti amin nga umili ti barangay kabildatan. Mangparag nagdayta, asak ti katuridan, kan kasiglatan di daw. Ay, sika ba daw? Anya ti ul-ul kam dita. Kas kala agbalang agkat-katawang agmaymaysa, nagpigsapay ngaraw. Maragragsa ka ng ngaraw, tuyang. Ta, anya ti pakaragsakam. Gaputa siya ti kabuteng dagiti tattao diti barangay kabildatan. Anya? Nagpaisomay ti bagbagak. Ngayon, siya ti kapipigsan di daw. Kan katuturidan. Ay, uunay kan ba daw? Apay, di mo amaw apakaibabainam day tangar aramidam. Anya apakaibabainan? Kahit no sumikikatak gapu iti dayta. Hay, jak amukan ka. Talaga sakit kay tulog. Di ka kiti maragsakan, tas sikat ti asawam. Ay saan? Oray sikat ka. Awan bibiyang ka. Gapo ta pinasikat na ka ti rinuker nga aramid mo. Gaano ka diya sumangpat niyang kalintay, ngantay? Ay, mabayag pa'y kwarog. Gapo tamay sa alawas ti workshop seminar da. Kasta ka, day. Wen, apay ka, day? Kunak no sumangpat adagaos. Taiso ko matimang bagbaga kinitata ba daw? Ay, dayjay apari badong. Talaga nga awan manaknakam na. Apay, diyo ka di kabailan. Saan, antay? Mabuti nga. Gaputa na pigsamay. Ala, bayam. Tabagaan minto ni pari badong. Huwan man, antay. Barang da kayo tidenggan na. Ay, badaw, bumangon ka man dita. Aldawan, agur-urok ka pailaan. Hoy, mangmangagnak ka day, badaw. Hoy! Unay ka matay. Disturbo ka iti panaturag. Anya disturbo? Aldawan, katrumbang anagrubwat kan amapan mangiwayway ijay nuang mau. Si kaman lang ang timapan. Nasakit nga min di ulok. Please. Gapo dayta itinalabas nga arak. Kasanumot nga man. Isaw ti pinagbalin mo adanum mo. Nasapsapa ung-ungtan nakmanay. Ay, nasaan ka ng ungtan? Isursuro ka lang iti husto nga aramidam. Panawar na kidin dito ituyang. Hingkaiwaywayan jenwang. Nala, panawan kan. Tamapan ko iwayway jenwang. Takababain matkan ka. No madestorbo ti turog mo, Don Badong! Day, si kamit gayam day ta, marituyang. Apay as si kamit tan ti mangiwayway itinuang yaw. Ay, kasanumot nga men, maray. Aday je balay ni Badong, kat sigurado anak kauldag pailaeng. Ay, nalabos mo't daytan nga araramiden na. Nalabos nga rod, maray. Ay, mabaybay akpay nga rodon ti balay, kastamot tantoy bagay. Gapot at trabaho mat aminan at trabaho dito'y talon.
Ay, maistresak pa yun. Ay, win nga rod, mare. Makitan di tamuging mo ang mais-stress ka. Gaputan nanayunan ti kurot-rot na. Ha? Naa. Apay ngay akas taunay ti panangkitam kanyak, maray. Kitaik ngamin talangam, mare. Ay na, bakit kamot una yan? Uray kumano di ka nagpalda iti nakaat at idog. Kitaam sumaysaya din iti pitak. Jak nga roden masangot ti agpili iti isuot ko, maray. Noon niya tinapidot ko, isulatan. Ay, kaasi kamot nga agpayso, mare. Ay, makapasun na ay ti kasasaan mo. Angam ala, agan anus ka. Barang makaamiris matlaang ni pari ba daw? Agdinamagan ti aramid ni pari badong dito'y barangay tayo, marikwanang. Ay, kasla mabutang pa'y aminan nga umilikan kwa na. Ay, wan nga rod maribanang. Kasanumat nga main, nakarit unay. Panagrik na nakit isunti katurudan dito'y lubong. Kasla kabaalan na amin at tao. Win nga rod di na pa'y denggan ti pamagbagakan kwa na. Nang runan ukas jay amabartag. No sa di no mga minti paggatgatangan na iti arak Jak mataglaklako iti arak. Ada siguro am-am na nga gilaklako iti arak kat ijay agumatgatang. No saan aditoy? Ijay sa bali a barangay. Wenno saan, mapan ijay ilay. Sa bagay matkit di adu nga agpayso ti paggatangan ita. Malagip ko lakit nga rod ni Marituyang. Naranaak ijay talon dakit. Ison tinangiwayway itinwang da. Gaputan nakauldag kanupay lang itay bigat ni Pari Badong. Ay, wala yun na ya. Kano imay ngamin dito dirabi Madlaw na bartek. Gaputa uray lang nakapigpig sa ti panagtuktok na. Pumuyat mat. Kunakpay ki di maikat tirwangan ti balay ko. Gapu iti kinapig sa ti panagtuktok na. Aglisi ka man dita tuyang. Ay, nagdagsin to'y ibat ko. Ay, salbag kamot ba daw? Kunaknoan niya ti kunam amapan mo gatangan. Arak mo't gayam. Sana basta-basta nga arak na ito'y. Pampatured kang pampasiglat. Anya? Uwen. Ay na, di nakpagbalinan nga awan amuna si Kabadong. Amok apaman ang mainom mo amin dagita, kas kalamanin asinaw nga glaaw-laaw. Ibalang kunto pa'y amin dagita. Ay, di ka agar-aramid tuyang. No kayat mo nasayat ka kanyak, sumurot kalatan iti pagayatak. Tabot-bot nga nakpayan. Maamwak lang no asino ti gimatang iti dayta, ipulong kayo adwa. Taasinaw ti pagipulongam. Ni Chip Tanaw ken ni Kapitan. Ayawan! Didak kabailan dagita at tao. Jak ida atrasan. Kasta gaya orayam nga ro dati, pulong ka. Ay, di ka gipulpulong to yang. Tano aramidom dayta, mairaman kang tumatlang. Kunak man no di mo ida kabutang. Ay, basta. Di nakipulpulong, no kayat mo anasaya at kakanya. Aray! Na. Kumata na! Ay na, anyat gatangam, Kabadong! 5, 4x4. Ay, awan lakok nga arak. Kan may sa, likorban ita. Dulamin day tayo likorban. Imo takit di abak Isumait, sana ya. Iso adi da kayo nasawa, kaputa kastaga. Ay, agawid kan, nabartek ka manan. Sana ka nabartag? Nabartek ka. Saan? Iso adi mo amot araramidam. Kita man, tilay bagbagam. Agawid kan, tamangan no makita da kadakwaraw, ipulong da kakan ni Kapitan. Wagin lalaing kidi, ano dya parenteng. Amok
Isaw tinang bilin kan ka, di nag-ikan iti arak. Saan mat Angam adda ti ordinansa. Abawal ti aginom ita. Isa sumurot tayo kuma. Di ta ka man lagay. Tamaban ko man danunan ni Parenteng. Agsagada kanya kidayata. Parenteng! Ramwal ka dita! Sangwan na! Pari Badong! Awan di Enteng. Apay, anya ayat ti masapul mo kan kwa na. Ay kwa, kaya't ko lang asungbatan na ti salunsod ka. Kaputa amaw, binili na ni Marijuana nga di naglakwan iti arak. Ay, saan met, Pari Badong? Ngem talaga asaan ka nung agilaklako ni Marijuana ng iti arak. Gaputali korban ket nga rod. Adula, minday ka. Pasensya kan, Pari Badong. Agawid kan tanay, rabiin. Ayawan bibiyang ko kada kayo. Ramidag ti kayo nga ramidain. Oray niya nga oras. Iswa di mo manilimang ni Parenteng. Taga kami man dagsango. Taglaban ka ba eh. No asino dinabigpig sa kada kami adwa. Awan ni Enteng kunakmet, Pari Badong. Sige, no kayat mulat tatiagyan di tarwar, ay kat sigilaeng. Nala, panawan kan, tamaturog akaun. Ay, maray! Irwar mo ni Parenteng! Ay, una yan. Apay ka di manain. Pampanunutek nga road, no kaano nga tanga agbaliw ti Chimpaw. Apay nga min niya orayam nga agbaliw ti Chimpaw? Makapauma nga road, makapauma ti agaywan kan mangpakan iti napig sa ataaw, ngam nakapoy mat nga agsapol iti pagbiyagan. Kay, pudno may. Pangpangagan ka day? Saan? Angam apay kaday akas tate bagbagam, Ay, kwa. Ay, awan! Awan! Masair kanya. Gaputaday ta, ti aramid mo. Datan dito nga yung tataba daw. Agyaman akwa raw. Ayan na nga tibayad niyaw. Anya? Pagbayadan akwa raw. Una, tapno at igatang ko iti gasolina. Anya? Pagbayadan na nga oray lakayak kwa raw. Sana bali ata damat discount mau. Anya? Pilitan nagapagbayadan? Winaw, danugak layangan data ulam, Ay, sige nga rutan tataba daw. Uray saan kan ngagbayad. Ala, panawan kan. Nagmayat kayam ti kastoy Kabuteng dakdag iti tattao. Isa nga oray adda papanak. Makapanak nga oray sa anak nga agbayad. Masuron unay ni Kwarog kan ni Pari Badong. Ay, ang mga nubalsen da no aglablabas. Ay, nasaysaya at kit di ko maano tutupanda. Barang agnakam. Awan anyaman naken ka no pagaramidan da iti dakas ni Pari Badong? Kuwan Oray to pa ni Marituyang di nadengdenggan. Wan nga rod maray. Agbutang amin na tattao kan kuana. Takasanumot nga main. Ay, natangsit unay. Kan uray saan anak kainom, natangsit lata. Kabaulan na amin na tao. Jak amo no apay nagbalin akas dyan ni Kabadong. Saan lati kinatangsit na ti parikot ni Marituyang? Pati ti kinasadot na. Ay, una yan. Ultimo ka no tay nuang da, nabaybayan nan, isa nagkutungan. Ay, kaasimot nga rod ni Marituyang nga isulatan ti agtrabaho. Ay, sino ti lumaban kanyak,
Gusto daytan, tatabadaw. Ay, di naklapdan ako arog Gaputa, kaya't ko nga ipakita ti kinamalalaki. Ganay, talaga adya kung maanusan ni tatabadaw. Tutupaksan. Ay, saan Jep? Ang mga mataksan ka lang. Apayagit kita naglatan ko araw, Di nagkabaylan na niya. Jep, anyang itaramitin ta? bayam lang ni tatabadaw. Urayan talaang. Tano makatiming ta, pusasan tan. Sigurado ka kadi akabaylam, Jep? Wan, ganay. Ay! Nakadupay la siya, uyo. Di nakmat gayam kabaylan siya ka, kwaraw. Lakayak pa yun. Dinto ta siya ka, kat obing ka, Saan tatabadaw? Di da kakabutang. Tumarap ka nga rin! Husto daytan, kabadaw! Anya, hustoy, magbagam mo din Takrot siya diyan, nagitay! Takrot gayam Dahito yung arot. Pinusasandak mo din, kwaraw! Awan mo't gayam ti bail mo tatabadaw. Hala, sumurot kay di barangay haw. Nasaya at may tanausawan kan paray. Paray. Apay, kasla naklaat ka pa nakakita kanyak. Apay nga tak dito barangay haul. Na. Kan apay nga danito yang ko dito pare. Di mo amuti inararamid mo. Gaputa, nalaos ti bartek mo. Anya? Iso nga danito yang mahaw. Gaputa tiniliw da ka, dakwaraw. Kan inreklamo na ka ni kagawad ko nang. Gaputa naggulo-gulo ka jetersin na. Anya? Ay, naibagada amin nga ramid mo paray. Nagluko kan. Mabartek ka man, wado saan? Nalaslat ti aramid mo. Iso nga sa ti ag community service iti las-uti makabulan. Iti pa naglabsing mao, iti ordinansa. Kaya bayadam, dagiti na perday, alak-lakaw ni kagawad ko nang. Anya nga iti ibayad ko, paray. Gunggunam, tagin lalastog ka. Kung ditagsit ka. Anya nga ita, diagparikot ka. Tatabadong, agnakam kamat nga taytan. Saan ngamin anasaya at day tangar aramidam? Ala, anusam ti ag community service, kan agtrabaho kamatan, tapno adda pagbayad mo, kadagiti babayadam, ken ninanakwanang. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.